Good afternoon, my dear brothers and sisters. We all stand to begin the novena. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another, that being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle St. Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle St. Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies has caused you to be forgotten by many. But the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Make your request. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints.
Through St. Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. O glorious Apostle, St. Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of With sinners. confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for And us. for all who invoke your aid. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sick, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. Mention a sick person who is dear to you. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Gozos. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. Kan aking bugtong ning Diyos, pinsan ka asin katuod, saro sa nagbabalangibog kang langit no na pagtubod, tinukdo mo ang dalan, pasiring sa kalangitan. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. Lawog mo nakakaagid, sa aki ning Diyos sa langit, pagumaw na di maisip ni mga taong balakid. Ansiring nakaumawan, sa muyang irinorokyaw. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. Mamuraway na apostol, pinsan ni Jesus na poon, o santong mamurawayon, pag-omaw mi daing sukol, ikasamong inaarang. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. Sa kikristo nag-anyaya, itong hade sa idesa, antuyo mapabulong siya, kaitong helang niyang lepra, hinanyugaan pagarang mga devotos mong anan. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. Saro kaduman sa kagduwa, pinatindugan na sadya ni Kristo na satong Ama, kan sa iya na iglesia, sa limpoy kaining simbahan, kamingon niya napaalaw. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. Sa imo binalangibog sa kinaban ang pagtubod, inuulit mong si Jesus ay tunay na aki ning Diyos, ikanya mo inaarang sa banggi asin sa aldaw. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. Nagtios ka ning padusa, idinamay mong talaga, sa pasyon ni Kristong Ama, gabos niya mong kasakitan, si mo sa mong dinadamay. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. San Judas na maugayon, mamuraway na apostol, si mo nganing hinanyugon, an pamibimi simbagon,
hinanyugaan pagranga, nyamong mga makasalan. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. San Judas, darha sa langit, ang pamibiming balakid. Hagadang kami magkamit, ning grasyang urog kalinig. Simo sa mong inaarang, ang pamibimi pag-arang. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. O pinsan ni Hesukristo, samong San Judas Tadeo, hinanyuganganing gayo, ang pag-arang mi sa imo, ako ang inaalay na pagsulsol ning kasalan. O San Judas na paladan, ikasamong inuumaw, tanganing samong makamtan ang gabusming kaipuhan. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, day minasabotan asin naotob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatayan mina ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos, ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, an samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surog kan kapwa nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Ngunyan, iyo ang ikalimang aldaw ng Misa Nobenaryo para sa kaumawan ni San Judas Tadeo. Ang satuyang mass sponsors, iyo ang mga minasunod: Denny Palangka, Felisa Bara, Sunshine Imperial, Rita Palangka, Pamela Palangka, Susan Chua, Engineer Carl Rotzen Gapayaw, Bong and Jing Gapayaw and family, Andre Maurice Saison Rey, Benguet and Mia Silerio, Joko, Janine, and Kate Dino family, Francis Xavier and Ignatius Malvar, Keisha Ann A. Primavera, Emily Tan, Mary Rose S. Zuniga, Arlene and Ernesto Relucio and family, Lucky Fortune Seafood and Restaurant, Taike Boutique Hotel, Cocina Taike Seafood Restaurant, The Mansion Event Place, Jera General Construction and Supply, and Leo and Cynthia Ramos. Our mass intentions are the following: Thanksgiving offered by Monreal family. Thanksgiving prayer mass for all the blessings offered by Ana Rose Porlares and family in honor of Saint Truth Thaddeus, offered by Rene and Royce. Thanksgiving offered by Leo and Cynthia Ramos by Gesmundo family for all the blessings and good health offered by Kir Almonte, for passing the board exam offered by Jailene Verdillo, by Cristina Ballesteros, by Clarissa and Harsha, and by G.N. Rogel. Special intention for successful CPA board exam of John Christopher Tubalias, offered by Tubalias family, for powerful intercession to St. Truth Thaddeus for 2025 board exam of Lian Samuel Terrado, for good health of Rodillas and Molina family, offered by Maria Regina R. Molina, for good health of Mendoza family, offered by Mendoza family, for healing and fast recovery of Gregory, offered by Mendoza family,
to pass the nursing licensure exam on November 4 and 6, 2025, offered by Gian Joseph Robredo. Special intention offered by Grajeda family for continuous healing of May Joan Gismundo and Milagros Gismundo, offered by Gismundo family. Special intention offered by an anonymous for healing and fast recovery of Francis, offered by Boras family. For healing and fast recovery of Divino Gabriel Lota, offered by Nefriteri Nicolas. For healing and fast recovery, offered by an anonymous. Special intention to pass the PNLE of Ronelia Grace Magdamit, to pass the PNLE of Janela Estuesta. For the eternal repose of the following souls, for the soul of Wilma, offered by Bustamante family. For the soul of Charles and Nico, offered by Castello family. For the soul of Rebecca, offered by SLROWD. For the soul of Ray, offered by Lily Raytana. For the soul of Marlo, offered by Eden Lanuza and family. For the souls of Romulo Sr., Erlinda, Antonio Jr., and Erlinda, offered by Lupo family. For the souls of Vilma, Cesar, Nelly, and Hazel, offered by G. N. Rogel. Ang satuyang banal na misa na may temang Hope that Stands Firm in Following Christ, pamamayuhan ni Reverendo Padre Dante S. Miheliano. We all stand to begin the Holy Mass. Inabot, Panginoon.
Pinagtiripon kita sa ngaran ka Ama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Yesu Kristong kagurangnan ta, ang pagkamot kang Dios. Asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. The gospel that we have heard today, we will hear today, is a great comfort to us, especially in times of sorrow and trouble. But it is also a great challenge. It challenges us to shun darkness and to opt for the light, to be with Christ or against Him. So let us reflect on this to see where we stand, with Christ or against Him. And let us ask the Lord to help us to be true and stand firm to His gospel. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ko ning makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangati ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ninyo pamibi sa kagurangan kan Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada kan sa tong mga kasalan, darahong kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa kaitaasan, asin sa daga katunginungan, sa mga tawong marahay ang buhok, inuumawi ka, inurukyaw ka, sinasamba pinapamuraway, pinapasalamatan ka. Sa mga kakamhan, kagurangan aking bugtong, Jesu Cristo, kagurangan na Diyos, Cordero ka Diyos, aki ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan, kan kinaban kaheraki kami, ika na nagpapara kan mga
kasalan, kan kinaban, akuan sa mong pakimahera. Ikaw na nagtutukaw sa to, kanama, kairaki kami. Ikasanang banal, ikasanang kagurangan, ikasanang urong kahalangkaw. Yesu Kristo, maiba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, kamurawayan sa kaitaasan. Kamurawayan sa kaitaasan. Sabay tamanas to yung mga pang personal, pang pamilya, asin pang simbang mga kahagadan, asin mga pasasalamat, mamibi kita. O Diyos na huli sa mga palada na apostoles, nagtugot na kami magmidbid kan sa imong ngaran. Huli kan mga pamibi ni San Judas Tadeo, kaugaying warasan na an simbahan, danay na magtalubo sa bilang ni mga nagtutubod sa imo. Siya na kay bamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Tinanyugon niya to ang enot na babasahon. Ginuno sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Ako nagtataram bilang tawo, tanganing matabangan an sa indong kaluyahan. Kaito ginamit nindo an sa indong mga hawak para sa karaatan asin sa karompotan. Ngunyan, gamiton manindo para sa katanosan asin sa kabanalan. Kun kamo mga uripon nin kasaalan, dai kamo nasakopan kan katanosan. Anong karahayan anako anindo digdi? Mayo, kundi mga bagay na ngunyan ikinakasupog nindo. Hulit ang siring nagawi, nagtatapos sa kagadanan. Alagad ngunyan, ilinigtas na kamo sa kasaalan. Kamo nagin mga uripon ning Diyos, asin an bunga kaini, iyo an kabanalan, na nagdadara sa buhay na daing kasagkoran. Kagadanan an ibinayad kan kasaalan. Alagad ang regalo na itinaon ning Diyos, iyo an buhay na daing kasagkoran, diyan ki Kristo Jesus, na satong kagurangnan. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Paladan ang mga naglalaom sa kagurangnan. Paladan ang mga naglalaom sa kagurangnan.
ang pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo susog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Ulay ni Jesus sa sayang mga disipulos, ako napadigdi sa pagdara ning kalayo sa daga. Di ako ning ibang kamautan, kundi nalumaad. Igwa ko ning sarong bunyag na akuon. Asin kaniguan na gayo an sa kuyang kamautan, na iyan mautob na. Naguhuna kamo na ako napadigdi sa pagdara ning katuninongan sa daga. Bakong katuninongan, kundi pagkabaranga. Hulita poon ngunyan, ang pamilya na may 5 kaayon mababanga, 3 laban sa 2, asin 2 laban sa 3. Ama laban sa aking lalaki, o aking lalaki laban sa ama. Ina laban sa aking babae, o aking babae laban sa ina. Panugangan laban sa manugang, o manugang laban sa panugangan. Maray na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Ang tema kan sa tuyang aldaw ngunyan mga tugang, hope that stands firm in following Christ. Dinadagang ko, in living a Eucharistic life. What does it mean to stand firm in Christ? To stand firm in Christ means to remain steadfast, faithful, loyal, constant, and unwavering in our faith, in our commitment, and beliefs. Especially during times of challenge, doubt, or adversary. So it involves, my dear brothers and sisters, grounding our life in Christ's teaching, trusting in God's promises, and being anchored in His truth, so that we are not easily moved by external pressures or personal hardships. Now, what does it mean to hope firmly in Christ? Well, to hope is choosing Christ firmly. So it's a matter of making a decision, a firm choice to place one's faith, one's trust in Christ and His promises. So this choice involves holding firmly to His hope without wavering, even though in difficult times, because of the assurance that God is faithful and will keep His promises.
Hope is a conscious decisions. Hope is being presented as an act of will to follow Christ, to trust in Him, rather than passive feeling of optimism. At ito po ang ating na makikita mismo sa ating ebanghelyo sa ngayon. No? If I were to describe Jesus in our gospel today, Jesus was very eager. Grabe ang sa iyang kamautan. Very strong, very enthusiastic, excited, passionate. He is like a boxer who is full of enthusiasm, raring to go in his corner for a championship night. And I guess we may ask, what is he so eager for? He was so eager for his baptism, quote unquote. It is not the baptism of John, nor it is the baptism we received. Rather, it refers to his passion in death. What anguish I feel till it is over, sabi niya. Grabe ang sayang kapurisawan na ini sana matapos na. So he was so eager na lugod mangyari na ining baptism na ini. For that is the way he is to light a fire on the earth. Through this baptism, which refers to his passion in death, that is the way he will going to light a fire on earth. Friends, fire is usually a symbol of judgment, but the sense is different here. This fire means that all-consuming love, yung nag-aalab na pagmamahal. Umaapoy, nagniningas na pagmamahal, which will separate the disciples of Jesus from all others. And of course, we want to light a fire in our souls, in our hearts. He wants to set us on fire. Question: are we also eager to set a fire by Christ? He has set on fire millions before us, the apostles, and especially Jude, who set out on fire with the message of salvation, for which they were willing to labor, to suffer and die. And all of them did die as a martyr, except for St. John. Jesus set on fire St. Stephen, the first martyr. St. Paul, the apostle to the Gentiles. He has set on fire countless other martyrs, like St. John Vianney, St. Charles Borromeo, St. Elizabeth of Hungary, virgins like St. Teresa of Avila, St. Francis of Assisi, St. Ignatius of Loyola, Blessed Teresa of Calcutta, and many, many unbeatified and uncanonized holy people of modern times, like Martin Luther King, Archbishop Oscar Romero, and now we have St. Pedro Calungsod and St. Lorenzo Ruiz. And we can go on and on throughout the world and throughout the ages. And indeed, Jesus, the Galilean, has set the world on fire. Are we on fire? Are we on fire? Well, my dear brothers and sisters, my dear friends, we cannot give hope for others
We cannot inspire others if we are not on fire. Lalo na sa tuyang pagtubo. Well, this doesn't mean that we are all going to act like cheerleaders. It does mean that we have to be in love with Christ. Only if we are in love with Christ can we be enthusiastic about Him. We have to be one with Jesus and let Him possess our hearts and our lives if we are to bring Him to others. Blessed Saint Therese of Calcutta said, "Put yourself completely under the influence of Jesus so that He may think His thoughts in your mind. Do His works through your hands, for you will be all-powerful with Him who strengthens you." Friends, brothers and sisters, our love for Jesus, our love for Christ, is not only a matter of feeling or sentiments. In fact, love is not an emotion. It's not a feeling. Love is a decision. Same with our love for Christ, it's not only a matter of feeling or sentiments. It means deciding firmly for Christ. Firmly committing ourselves to Him, even if in doing so means alienation, separation from those most dear to us. The Lord makes clear in our gospel today that He will be the cause of tensions, that He will be the cause of division, because those who decide for Him firmly may be alienated from their closest relatives. These, as we know, it still happen today in some non-Christian countries. I was assigned in Uganda, Africa. This is what happened. When they are converted, well, it caused division in the family. If we make decision for Christ, ang magiging kalaban natin ay ating mismong mahal sa buhay. But the disciples' love for Christ must prevail. The disciples' love for Christ must prevail over his love for anyone else. Now, we may ask, where are we going to get this fire from Christ? We will get this fire from Christ through prayer, and especially through participating in the Eucharist and the other sacraments. If we are faithful, loyal to our prayer, and open ourselves to the influence of the Lord, if we receive the Eucharist and the other sacraments with faith, trust, and deep hope, Jesus will set our hearts on fire. Today, we will receive Christ in Holy Communion. So let us ask Saint Jude and Christ to set our hearts on fire by being a Eucharistic person with firm hope. Ano bang ibig sabihin? No? Na may malalim na pananalig o pananampalataya kay Kristo sa Eucharistia. Itong ating tatanggapin na banal na Eucharistia, nawa matanggap natin ito na may malalim na pag-asa, umaasa. And in trying to live a Eucharistic life with firm hope. How? Well, I just give you 3 things. Lahat naman tayo tinatawag na mabuhay gaya ng Eucharistia. Because the Eucharist, according to the documents of the Church,
It's the source, the center, and the summit of Christian life. Now, the question is, how do we make this as the center? Well, first, a Eucharistic life is a life of thanksgiving. Kaya ang bawat misa ay pasasalamat. It means Eucharistin, a thanksgiving. A Eucharistic person is one who always remember and give thanks. Kaya the Eucharist always reminds us, do this in memory of me, a remembrance. Take this. Take this. Because the Eucharist is the highest, the greatest gift na matatanggap natin sa Kanya. At sa bawat kaloob, regalo na ibinibigay ng Diyos, ang masasabi lang natin, salamat. Kaya sa pasasalamat, napakaganda ng salita ng pasasalamat. Pagpapasa ng alamat na may lamat. Ano ang ating dapat na ipagpapasa? Yung alamat na may lamat. Sa buhay natin, wala tayong listahan ng mga biyayang natanggap natin simula nang tayo'y bata pa. Sino ba dito ang may lagbok nun? Wala. Yun ay po ay nagsisilbing alamat na may lamat. Ano yung lamat? Yung residue. Yun yung haplos ng Diyos. That in spite of, di tayo iniwan ng Diyos. At yun ay nagkaroon ng lamat. Kahit sa ating mga kapalpakan, nandun ang Diyos. Di tayo iniiwan. Yun sana dapat ang patuloy nating ipinagpapasa. Yung alamat na may lamat. Kaya pagpapasalamat. Kadalasan, hindi naman yung alamat at na may lamat ang ating naipapasa, yung sala. Pagpapasala. Ano man ang problema, kung minsan kasi siya. Lahat na turuan ng turuan. Yung mali na ang ipinapasa. But a Eucharistic person, if we really live the Eucharist, this is the challenge, to become a life of thanksgiving. Who always remember and give thanks. Kaya the word to thank was derived from the word to think. Those people who cannot think doesn't know how to thank. Kaya kung tayo sa araw-araw na biyaya na binibigay ng Diyos, sana natututo tayong magbulong sa Diyos, Lord, thank you. Kagaspangan ng pag-uugali ang taong di marunong magpasalamat. Pangalawa, a Eucharistic person, a Eucharistic life is a life of solidarity. A life of communion means being aware that we belong to each other and is responsible for each other. Kaya po, mga kapatid, after communion, di natin pwedeng sabihin, hindi kita kaano-ano. The small group of individualism. We have the sense of pananagutan, not only by blood or by affiliation. Kaya, tanda natin yung awitin, walang sino man ang nabubuhay sa sarili lamang. No man is an island. No man lives alone. We are called to be with in solidarity, in communion with others. And that is precisely the Eucharist. And last, a Eucharistic person living a Eucharistic life is a life of service, mission, especially to the lost, the last, and the least member of the society na tinatawag natin sa ngayon, nasa laylayan. Those living in periphery, in the margin, in the marginalized. Kaya sabi niya, do this in every Mass we are being reminded. Gibuan nindo ini sa pagrumdom sa sako. Break and share yourselves to others. Hindi po maganda ang misa natin kung hindi natin totoong maisabuhay ang misa sa pamagitan ng paglilingkod o service sa ating kapwa. At sana ginagawa natin ito na may malalim na pananalig with firm hope. And this is the way we follow Christ, even to the cross. Even it would cause division. Because we have chosen the better part, no other than Christ. So ito ang ating hinging biyaya sa gabing ito, sa panalangin ni San Judas Tadeus. Na sana talagang masabi natin, we can stand firmly in our faith,
in truth and in faith and hope to this Christ whom we want to follow. Anumang unos, bagyo ang darating sa ating buhay, if you are solidly grounded in Christ with deep hope, hindi tayo matitinag. Matindog kita. Pano ning pagsarig sa Dios ning paglaom. Darahon ta sa iya an sa tuyang mga pamibi sa tabang ni San Judas Tadeo. Apostol ning paglaom. An simbag kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Para sa simbahan na magdanay siyang pusog sa pagtubod, maugma sa paglaom, asin namumuton sa pagharubay kang ebanghelyo ni Kristo, mamibi kita. Para sa satuyang lideres na maglingkod sinda na may integridad, magbusol nin katanosan, asin surugon ang mga maluya, mamibi kita. Para sa mga dukha, nagihelang, asin nawawaran nin paglaom, tanganin sa paagi kan sa tuyang pagmakulog asin mga pamibi, makakuak sinda ning bagong kusog, kaumayan, asin paglaom sa pagkamuot kan Diyos, mamibi kita. Para sa satuyang parokya, na ining mga aldaw ning pagpamibi, asin selebrasyon, magbago kan sa tuyang kamawota na mabuhay bilang mga dayupot na saksi kan pagkahera kan Diyos, mamibi kita. Para sa gabos na mga deboto ni San Judas Tadeo, na kita maging dayupot na mga parapamibi para sa ibang tao, naghihiras kang paglaom ni Kristo sa kapwa, mamibi kita. Sa kailaliman natin mga puso, isamo rin natin ating mga pangpersonal na mga kahilingan at pasasalamat. O Diyos, ning paglaom sa tabang kan mga pamibi ni San Judas Tadeo, hinanyuga ang mga pag-arang kan sa imong banwaan, tanganing kami maging mga aagihan kan sa imong paglaom, uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Lord,
Maibikaw mga tugang tanian sa koasen sa indong mga atang maako man lugod kan Diyos samang makakamhan. Akoon manlugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan sa pagrumdom niya mo kan kamurawayan in sa imong apostol na si San Judas Tadeo. Akuan sa mong dulot asin darhon mo kami sa maninigong pag-ako kan mga banal na misteryo. Ini hinahagad mi uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano si nakakaligtas na danay asin minsan sen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama. Diyos na makakamhan na din kasagkoran huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Ta pinatugmad mo sa mga apostoles an sa imong simbahan, tangan ini maging danay na tanda kan sa imong kabanalan sa daga. Asin magtaon ng mga langit noon nakatukduan sa gabos na tao. Kaya ngunya na sinsagkud paman, kay bakan bilog na hukbo ning mga angeles, dusay sa imo ang isip kaming nagsasaranong, nagkukurahaw, asin nagsasabi. Kagurangnan ni kanagadang banal, burabo ding gabos na kabanalan, kaining mga atang namimibi kami. Pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo ni Jesucristo na sa mong kagurangnan. Siya na sa lugaring nabot, nagpaubaya sa pasyon. Nagkuha siya ning tinapay asin pagpasalamat binakinay. Itinaw sa iyang mga disipulos na sabi, magako kamo gabos asin magakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuha niya man kan kalisin giraray pagpasalamat sa imo. Itinaw sa iyang mga disipulos na sabi, mahagako kamo gabos asin maginom kaini, tay niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, tanganing ipatawad ang mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagromdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Pagkabot
Kaya kami nagrurumdum kan sa iyang pagkakaransin pagkabuhay luwad, nagdudulot sa imo kakurangan kan tinapay ning buhay asin kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanig ko mo na makiatubang asin makapaglingkod sa imo. Asin nakikimayar kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang kanawa kasin dugo ni Kristo, pagsaraon kan Espiritu Santo. Girumduman kakurangan sa imong simba na kalakop sa bilog na kinabanta ni malubos mo siya sa pagkamot. Kaya bakan sa mong Papa si Leon, kan sa mong obispo si Joel, asin gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya ragi kami gabos na may kami, tani kay ba ni Santa Maria, Birhen ay nakang Diyos. Kay ba ni San Jose sa iyang banal na esposo, kan mga banal na apostoles, gabos na si San Judas Tadeos, asin gabos na santos, nakaitupan nakapagpagayagaya sa imo. Magkanig maging kairas kan buhay na dayang kasagkoran, magumaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Katugduan kan mga nakakaligtas na tugon na sin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nagangahas kitang magsabi. Nagawa kami sa gabos na maraot na may kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamuan katuninungan, tanganing kami natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingka sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan magmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Ligtas
Yesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, asin sinasabi man sa muyang ngunyan, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hari pagilingan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkabunonyog, susug sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninongan ing kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinauhan kita kan tanda ning katuninongan. Peace be with you. Mga tugang o Yesu Kristo ang kordero kang Diyos. Siya sa tungkusog sa tao kan mga kadipisilan ning buhay. Siya nagpapara kan mga kasalaning kinaban. Paladan kita na iniimbitaran sa pagpakinabang kang kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamag ako sa kuyang. Alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag mauumaya. Pakataman lugod kita, kanawa kasindugo ni Kristo hanggang sa buhay na daing kasagkoran. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Sa oras ng pagmana
Mamibi kita. Diyos na Ama, sa imong Espiritu, namimibi kami. Lugod ang sakramento na sa mong inako. Ngunyan, darahon kami sa imong erokan. Kung sain ang sa imong apostol, ni si San Judas Tadeo, nagmumuraway. Inihinahagad mi huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa nakapirang paisi. Magkakaigwa po ning second collection para po ini sa pagmantiner kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niyatong kolekta sa mga misa ka nakaaging Webes, nag-abot po sa 20,405 pesos sa 75 centavos. Ang naambag niyato sa siring na oras ning misa, nag-abot po sa 3,311 pesos sa 75 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 8,719 pesos as in 80 centavos. Nagpuo na po kanakaaging simana ang misa novenaryo kan sa tuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo. Sagkod po ini sa Oktubre 27 sa oras na alas 6:20 sa pagkaaga asin sa hapon alas 5:15. Sa aldaw na Webes, Sabado asin Domingo, ang novena mapuon sa oras na alas 6:40. Sa kapiestahan sa Oktubre 28, ang mga schedule po ng Santa Misa, iyo po ang minasunod, 5:45 a.m., 6:45 a.m., 12 noon, 3 p.m. as in 4 p.m. Magkakaigwa man po ng procession sa oras na alas 4 sa pagkahapon, as in susundan man po ng Misa Concelebrada sa oras na alas 5:30 sa pagkahapon na pamamayuhan ni Reverendo Padre Nolan Ke. Para sa mga po maging novena as in Fiesta Mass sponsors, magdulok na lang po sa parish office. Siring man sa Domingo, Oktubre 26, iyo po ang ikaapat na Domingo ni bulan as in Tada Sunday, kung sain dadarahon ta po ang satong Tada canister as in i-offer po ini sa offertory. Sa mga maabot po magbakal ning souvenir items, araw kan t-shirt, mug, pamaypay, tote bag, available po ini sa opisina. Ipinapaisip po na poon sa Nobyembre 2 sa Kudjes, magkakaigwa po ning novena masses para sa mga namumutan niyato na mga kalag o responso sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po ang mga pangaran kan mga kalag na buot niyatong girumdumon sa libro o sobre na yaon sa may parish office. Mawot man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Mga anonymous, 700 pesos, apat na anonymous na 500 pesos, duwang anonymous na 300 pesos, saro pang anonymous na 200 pesos, hali kay Milo 5,000 pesos, hali sa ERF 2,000 pesos, asin hali kay HG and Ian Peña 2,000 pesos. Diyos mabalos po. Good evening po. Good evening. So sagaran po kan sa tuyang parokya sa mga kaibahan ko pong padi, si Father Jem, as in si Father Tonton, kasabay ang Parish Pastoral Council, yaong digdi si Ate Bel, as in si Ate Arlene, and President kang Daughters of St. Jude, as in mga miyembros kang Daughters of St. Jude na yaon po digdi. As in, anman lain-lain na komisyon kan sa tuya pong parokya, gusto ko pong ipaabot kay Father Danen an samuyang pagpasalamat sa pagpaunra po mo kan samuyang imbitasyon na maging saro kan mga mass presiders sa tuyang novenaryo sa parokya. Panglimang aldaw na po ngunyan. So parakpakan po niya to si Father Danen. Si Father Danen po, contemporary ko sa seminary. I think I'm just 1 year ahead of him sa pag-eskwela. So, as in, salamat Padre sa pagpagirumdom, as in, pag-challenge sa Samuya to become a community of hope. Mga tawong naghuhugot nin kusog sa paglaom, manindugan, sa tahaw kan mga pagbalo,
asin pagkabaranga na sa tuyang inaatubang padagos kitang magsarig sa mahal na Diyos. And also, thank you for reminding us to become Eucharistic people, mga tawong padagos na nagpapasalamat, tawong padagos na nagkakasararo, asin mga tawong padagos na nagkakaburunyog o naglilingkod. So, salamat po sa pagpagirumdum sa muya kay yan. Si Father Danin po, at present, yaon po na destino sa Saints Joachim and Anne Paris sa Malinaw. Kaya oro-arayo pa ang biyahe kay ni Father Danin. So, salamat na man sa mga naglingkod sa bilog na Commission on Worship, mga naglilingkod sa tuyang misa. Magpuon pa kang enot na aldaw kan sa tuya pong misa novenaryo, mga lectors, commentators, choir, asinan sa tuyang mga live streamers, and sa tuyang mga sakristan, asin ini sa tuyang mga mass collectors. Kung mayo ini, dahil kitang ihahanda sa fiesta. Salamat po sa Indo sa padagos na pagkolekta. Asina, siyempre sa mga lay ministers, asinan sa tuya pong mga acolytes. Salamatunon po sa Indo, asin Diyos ang magbalo sa Indo. Asin, iniimbitaran ko po kamo sa maabot na kafiestahan ni San Judas Tadeo, lalong-lalo na po itong alas 4 pagprosesyon. While the Mass is ongoing here, igwa pong 4 o'clock Mass digdi. So, magkakaigwanin pagprosesyon si St. Jude dyan po sa naharaniman sa nangagihan tama, agi kitang huruan, then pabalik sa, digdi lang po sa may rotonda maagi. So, sabayan po nindo kami sa pagprosesyon sa aldaw na yan. Then, upon arrival, pupunanta naman po ang misa konselebrada na pamamayuhan ni Father Nolan Ke. So, yaon po siya sa, he belongs to the Archdiocese of Manila. He used to be my classmate sa high school, sa seminary. Kaya pinagmarahay ta na sa tuya man siyang maimbitaran. Agnesian man po siya, nag-elementary siya sa St. Agnes. Tagapawa siya, Legazpi City. So, magdigdi po kamo sa maabot na kafiestahan. Imbitado ko po kamo pakatapos kan misa, la mesa. Yan. So, salamat po. Asin Diyos magbalos sa Indo. It is also with great joy that I would like to express this message. Thanks for this privilege to preside this Mass with you sa ikalimang aldaw kanobinaryo. Sarap pong pribileyo para sa kuya na makapagpasalamat kay Bakama. Let us all stand. Mapasaindo an kagurangnan. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan ng Ama, siningaki, pati ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang sa iyong pag-umaw, asin pasasalamat, lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo na may hirarom na pagsarig sa iya. Salamat sa Diyos. Maray na banggi sa Indo, kapos. Maray na banggi man po, Father.